Bese ngizochazela laba ke baphaphana. Lana sinalento ebathi amanzi la. Amanzi sinakwaphupa ke sonke amanzi. Uma uphupha amanzi depend ukuthi waphuphe kanjani. Akusona sonke isikhathi ukuthi uma uphupha amanzi kumele ukuthi uthwase emkhulunywa. Kwesinye isikhathi akusona sonke isikhathi ukuthi uma uphupha amanzi sekunenhlahla. Kodwa kuyenzeka ukuthi uphupha amanzi kanti kunabantu bakini kumele uyobahlambulule bafa vele bangahlambululekanga. Kodwa ke lokho sobuya sikuqedele abantu benkosi nathi sendlela ngoba sikule ndawo nje besizocleanana ukwazi ukuthi umuntu abe clean naye aphile njengabo bonke abantu. Kodwa ke sobuya sizwa. Yep. So ya unganyuka gogo unyuka straight ungabe usabheka emuva lokho ephoko ungakulandeli uqonde straight ubheke ngapha. So ke ngalokho sobuya sixoxe indaba yenu sobuya sixoxe indaba yenu kodwa nje amanzi ngizowaxoxa ngawo amanzi kuso sona le pictures ngizoyixoxa ngendaba yamanzi.